tugiye kuba amabwiriza y'imikino. Uri kumva? APR hakurya. Where yo? Hirya aho ngaho. Sasa rero mwe mwitonze muhagarare gato. Hagarara ntabwo uri kunyumva. Tugiye gukina umukino. Sinabyaye murayizi. Numvise yuko akagura ariko kazaba hano hantu. Muri kumva? Noneho akaboko kakazaba ahangaha. Mwese murahabona? Ni ukuvuga ngo rero. Ariko numvise ko n'iryinyo ryabasha gusanasana hano hantu nduzagiye hamera ukuntu. Uri kunyumva? Sasa rero umuntu uri butwara akaguru n'akaboko byo guhomesha iyi myenge. Murabibona? Uyu nguyu ni ibiceri desa kabisa. Ntago ugakuraho biroroshye. Ni ibiceri desa nyine. Abantu babagabo kuko utuhamagana 2 wewe warashonje n'ubundi umaze umwaka ngutari. Umva ariko nyine ntari. Angize ngurashaka yarashaka. Wewe amafaranga yarabuze, wewe amafaranga yarabuze sha. Yarabuze. Noneho rero sasa. Sibyo? Tugiye gutangira umukino. Sawa. Gutangira umukino. APR na Rayon. Tureba noneho itsindinde. Sibyo? Sawa. Nuruze kuvuze ko maze iminsi 3 narya. Buretse ndaje. Okay. Kuri desa ni ibiceri yenda turi umuntu wagize amanota meza tubona nyine. Wahomya ahantu amaboko n'amaguru. Wahomesheje amaboko n'amaguru. Undebe. Jewe ndabyize. Ibitego bya nibyo. Ni 500. Ndabande. Ubwo ndareba ikipe iri butare 700 yuzuye. Abareba. Aho. No, batuze adiyo match twitse. Match no mush. Cyangwa nuko nibagena gode yanje mu rugo. Ndabona nayo ifite tomba kwiza. Gusa ariko ntari. Tujye gutangira umukino rero. Hari APR hari. Ko ntuzi mutagendara. Nukuvuga ngo rero uyu mukino ni demarquage murumva? Ni demarquage. Nukuvuga ngo umuntu uvuna umuntu ntaribi. Siko bimeze? Kutangiye kwikanga wose. Oya, nyine nagaruka. Nta makosa arimo mbere. Udakora ntakarye. Urumva? Uvuna umuntu akaguru ntaribi. Umuvuna akaboko ntaribi. Nyine mwufise kwakeneye ibintu byo guhama. Sawa reka tutangire match. Ariko sha, ubu n'umupira ubure n'akaguru sha. Ubu n'umupira. Ako kaguru ndagashaka. Desa yanje. Ndagashaka ko kaguru. Zana akaguru nyine kaza n'akaboko. Zana akaguru n'akaboko. Ariko sha. Muhenjure. Babazi zijya kwa muganga sha. Ahubwo nyine nibyo shaka.
twatsinzanye ndamutsinda iki sexa yansha Ndashaka akaboko n'akaguru. Ndashaka akaboko n'akaguru. Nukuvuga ngo APR mwagaragaye neza kubigingo mwababa mbere ariko nakabako mwanzaniye ntakabako mwanzaniye nta nukugura mwanzaniye akabako twazanye amenyo twapanguye marapanze bukarabate APR doramenye nimwe muyifite ariko reyo reka mbahembe reka mbahembe duhemba Ayari ayo ngara akira Rayon Sport none kuvuga ngano ukora ya sport yembye bine ngiye sport yembye bibiri tuje kuduha bitandatu banzi reba ni mucicike shabaje ibembo birakomeje wagiye kuduha 10 ryacu ibembo birakomeje no kuvuga ngo ariko tugiye gufata bine sha ibembo birakomeje kuvuga ngo rero sasa sibyo izara kugiye kuduha bine ko akabara bahaye bibiri tegara duha umunani none biranyica ndagasa yado no kuvuga ngo mwe mwitwaye nabi muri uyu mukino
nta bihembo mukwiye rwose. Ngwino natujye kugukira. Ngo nabemba dukwiye. Abemba mukwiye. Ariko nawe amaguru y'abantu n'amaboko.